Fikiri n'abantu bagendana n'amaganya y'igihe. Ni watu wanaokwenda na manunguniko ya masumbufu ya maisha haya. Iyo bavuze ngo n'amaganya y'igihe, Masumbufu ya maisha haya, uba wariye, wewe umepata chakula, uba wanyoye, umepata kinywaji, uba wambaye, umepata mavazi, n'abawe bahaze, na watu wako wameshiba. Ariko n'umuntu ukarara ugaramye n'ubundi mpaka arazikwisha mu bwenge. Lakini unalala tongo macho ukiwa na wasiwasi ya maisha, Bitewe n'amaganya y'igihe. kwa sababu ya masumbufu ya maisha haya. Amabati akomeye nzayabona ryari? Mabati mazuri nitayapata lini? Ukarara ugaramye kandi zitavuye. Unalala ukiwa tongo macho na wakati nyumba haijavuja hata siku moja. Intebe ngizo kwa runaka nzazibona ryari? Vile viti vya fulani nitavipata namna gani? Kandi uticaye kwindirano. Na hujakaa kwenye kiti ulichokiazima bali ni chako. Ari amashono nzayageraho ryari? Nitapata vile vitu vya fulani lini? Kandi wowe wambaye udashaje kandi utacitse. Na wewe mavazi yako ni mazuri na hajachanika. Yarangiza umwana wanje aziga nkariya. Sasa mtoto atajifunza lini? Kandi aho umwana atabuze ishuri. Kweli huku mtoto hajakosa kusoma, yuko shuleni. Ayiri anzu